ati hari ku cyumweru tariki ya mbere y'ukwa kabiri ku isaha y'isa 7:29. Hano hari message yazijya gutya: nyaruka ngiye kugera Kinyoni ubwo ni ku giti Kinyoni. Undi aravuga ati ndahagurutse ndaje. Undi aramusubiza ngo ihute. Munyumve neza cyane. Hanyuma uyu musore yagarutse amubwira ngo Lorenzo, nibyo nanjye nari mpari abivuga ngo uri Gisegeti, uwabivuze ni Rugaju. Kumvikana neza cyane. Ahangane yamubyibuka, ngiyo message iranditse nguko nayibonye. Ngizo message muri kuzibona. Nukuvuga ngo hano umuntu bita Lorenzo arakleminga ko Rugaju amwita Gisegeti akamwita Wazalendo. Hakazamo ibintu by'ubutinganyi hagati y'abanyamakuru. Ntabwo ngiye ndibije kujya cyane mu byo kwitana amazina, ibingibi n'ikindi nacyo ni kiganiro cyihariye, ariko nafashe umwanya wo kumenya exactly imva n'imvano y'ibi bintu n'ibyari. Ngiye message hano irahari. Ngiye message yandikiwe uyu nguyu, munyumve neza cyane. Uyu muntu wanditse nacukumbuye amakuru nsanga message iyi message muri kureba hano, iyi message yanditswe n'umuntu bita Steve, akaba umushoferi. Uyu Steve wanditse iyi message niwe mutangabuhamya uvuga ko Rugaju yise cyangwa yita umunyamakuru mugenzi we Gisegeti na Wazalendo. Ahangana naho bahaye headline, ibindi byakurikiye wait for me. Mvugira ngo Steve, muri kubireba hari hejuru ngirira izina ririho Steven. Mvugira ngo Steven, uyu mushoferi ngo niwe mutangamuhamya, niwe wazanye urugamba ahamya ko Rugaju yise umuntu bita Lorenzo Gisegeti, Muzalendo n'andi mazina nkayo. Reka dukomeze rero. So ibingibi urukumva ni inkuru zikomatanyije, ariko tugiye kugarukaho muri iyi minsi. Byagenze gute? Aba banyamakuru barapfiki. Aba banyamakuru, amakuru mfite nuko bose basabwe guceceka bigakurikiranwa na RMC. Ubwo tugeze ko RMC zabirangiza, ariko hari izindi n'ubundi bwiru. Ubu bwiru cyane bushingiye gutanga kinyuma no gusambana bakoresheje kibuno. Bikavugwa ko ni birebire, ariko amakuru yose ndayafite. Reka tube tubivuyeho rero. Mbibutsa ko abantu muri Amerika, ndasaba abantu bose b'inshuti za Muchoma kumenya igifungishije Muchoma, tukagikurikira kandi tukazakurikira urubanza rwe, tukamenya ifungwa rya Muchoma. Reka noneho tugaruke mu byahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Bwana Fly High, nongeye kugusuhuza. Ndashaka kugira ngo nkwakire noneho. Abantu banjye bahaye update, abantu banjye bahaye amakuru y'ukuntu ibintu byifashe. Reka tugaruke noneho ku kiganiro nyamukuru n'inkuru nyamukuru. Bwana Fly High, uraho tena? Uraho neza Godfather. Amakuru yaramutse aho uherereye? Aho merereye amakuru ni meza, nta kidasanzwe. Yego. Nasubije gutya mfata indeba kure yanjye nkuko nabisobanuriye abankurikiye n'ababagiye ngo abategetsi bakomeye, imboni z'abategetsi bakomeye ni bamaneko baba naho rubanda rusanzwe barebesha amaso yaro. Njya gusanga bitewe n'amakuru bankeneye ntashobora gukoresha amaso yanjye kugira ngo menye ibiri kugenda ku isi, kiraho za maneko zindeba kure zanjye zirambwira ko aho hakurya ibintu byamaze kuba kasamutwe. Byifashe bite mu karere? Ndashaka kugira ngo tumanye tujye mu karere muri Glorak nsobanurira ngo byifashe bite, ariko urahita ukata, sinzi ukuntu bunyuri Burundi nta byangombwa, winjire muri Lake Tanganyika ahari amato y'ingabo za Tanzania, umbwire ku kuntu umutekano wifashe muri kara karere. Noneho uhita ukata winjire umbwire ku makuru ari kuvugwa ko Special Force ya Tanzania mu myenda yijimye baje n'indeba kure zabo bamaze kwisanga mu rugamba rwa Kongo irimo kurwana n'umutwe wa AFC M23 wa Nanga. Ndashaka kugira ngo ufate umwanya utubwire amakuru mu karere ngo byifashe bite. Godfather urakoze cyane. Ngira ngo reka amakuru